oral labe standing committee report FSMTC payo labinyal rehisa klimaw. Honorable Speaker ni oral lab standing committee report kap karong kan mesabul di pacuan wiya mutan resolution unisak labinyal mesong-mesongan pasabab communication rehisa kisula bisak payo mapagwatch siya kupureta resolution yo when kakan to sabul machail policy management plan ako kupuraya speaker po yung kakan committee report FSMTC payo labinyal rehisa project bentatok committee isak labinyal rehisa klima. Honorable Speaker wali ban executive na yang budget catch rong singapina yay Miss AG Aizo anaban kabna moch me sabul machail security policy waray cameraman sang mall watch point to ne kuprane food security itawan kosenet kan nintuan na rail chiki speaker sabul tarak dapat mobil beliau kawin apalban mutual nansa dami sa salang pan salang ong minority sang solution kagan po na sa supplement food security policy san salar pa while when we are tipso to talk child. Honorable Speaker, committee pacholang mo pachoyang rail local chief executive makita kay PB OS kupra rail ong committee in RNT mo merapag watch and kagan ko kamu matan resolution isak labinyal rehisa klimaw when kagan you Sanger Governor Oliver o enter Sanger Governor Joseph. Beliau cakap yang Honorable Speaker kulian sebelum kami RNT o Pwuhng iraikan mayang pacuoto tegak tu yang kau kupuran mall watch macam food security policy you when we are soal macam kakal way kecil ong momen bayakan macam jual nanset. Honorable Speaker kubraya iraikan RNTO so jadi bilin Honorable Senator ka wait mo mabangkakan yang pachang
Standing Committee Report, FKP sa kayo, Lebanjal, Risa Kilmo. Speaker. Chairman report. Here to Master report. Ria Sal. Tim Lar Master by Pohnpei so Master Ray. Standing Committee Report ng FKP sa Limao, Lebanjal, Risa Kilmo, Talangkak, Masani, Uya lang alam ko. Dan salamo kamugit sa education koros mo to Masani Uwa Masani show kamugit pa ita. Miya Master kamu chairman. Kailangan speaker kasi wow, pwede bandan siyang uyay tungkol puko ang kak over pisang period ketrisik tayo irakan mepit wasan tungkol te cafeteria itu ban reside visit dia uyawi ba check may mepit text education irakan mepit cafeteria text wasan tungkol school text irakan di juga kan mapapali text high school principal o lawi chief umlian cafeteria sabio iral kan staff kan mapapali text high school re committee tu iral kan matato mon committee iral kan kasalita may cafeteria po ngome ini buku te kapal buku me wasan tungol de country leleto nana karakter mesansal pagi EPA school bantu bitai rai uya tong oirai ko sene cafeteria banglos kawai na kan bawa wali board rikar men school abu tolal foto ni murisi wasin rano committee will Pwuhng tiyanay pit ira me siya PTA president in High School kawit ki committee na mimindan patpatonan pitting class uragan me pit apal nakapalkan na fix cafeteria tunggal apal niyan so matang murun ang show bil committee bil burang kapna pwede rewa uya ire lapiu committee patro bang burang kapna o kasaleta irakan wasan fix cafeteria eri ni motong kab inaugi committee na siyang karus me fix cafeteria banampal director kan karus me involve na plan fix cafeteria ban speaker iwan mutu me ka kadrowan site cafeteria na irail members walon ki disable man ki rebel ka isalatakan kasalita kalangan speaker Kalangan chairman seminar Miyata Master report. Speaker. Kamu Kalangan muli ba yang kumkubura boy tungol sakaran kay buni owaw and kay buni owaw kan mapatatar melen nan mall ikmol mountain ko Mr. Speaker Rio kan pagpay honorable senators kan chorus Speaker ben patangate tungol chairman in Kamban Kamarain vote message Kirawat cerikan tepat patut pelian rosan mau di patuan kamerele me reportkan koros besang dimana
Ninson. Karata Sani Karabaway, men Yata Kamakit Puguk China Activity Masento. Tanjal makamagit yung mayor tayo tung tima o miya karyaman masular ay panpona siya karo magito masaniyay uang masaniso kamagit po itak tayo tung report koros mo tung tayo sa bulman kita report masaniyay uang masaniso kamagit po itak tingkap teroport. Tapi kita isang lemau, lebih nyari isang lemau. Speaker. Dia teroport. Bagi Senator Pahrek.
siapa Bonus Chief Clerk. Standing Committee report number appear by Secretary and Research Mau Mapet Mau Finance Report sang Committee in Finance, Karatepan Furniture Committee, Madam Chairman. Langan may Speaker, tungal wow sa balbang kubramu yo bang kuprakan koros. May Mr. Speaker, wow gara-gara kipata sa mukha. O talangga kadiyang masen pen standing committee report o pagkupay sa kisula banyari sa klimao. Jan salamu ang kamugut mayor, koros mautong kamugut masa ni yay. O May Mr. Speaker, kamu Chairman Kar. talangan kurang tungalan kyan. Mr. Speaker, mintuan wow ba naman ay mintuwa kamagat malwat tayo ang report word nansa pumurang rawat. Langan may Mr. Speaker. Jan salamu. O masa ni show kamugut poidar o sabul matel kasanti kupureo pana standing committee report number pagkupay sa issue lebanyari sa klima bang kapandala o uya kupur al modern ranwat. Mayor report. Sila Mr. Speaker, masular report ay pantore sa floor leader. Kailangan naman uya taga maguto pagkuk challenge kak suro kutipan unpredictable. Jan salamu Mamiya, wagi miya karya man pen kamuguto iman pagitang Thailand torok tiang o nambay saksilu yay unfinished business. Makaros katya po nambay saksilu ay pan po na sa Chief Clerk. Unfinished business. Recalled Legislature Bill number Walisak Line Research Payo L for consideration. Leader. Kailangan Speaker men pajon uya taga maguto pagki walwajan kak ani record di number Terus mautong kamuguto masa ni yay. O magit pa kamugutan walisak labanyal. Yay sa payo LT2. Masa na ba? Kamu Chairman Talangan Court. may Mr. Speaker, tungal wow sa balbang kupramu yo bang kupurakan koros. Muna iban patoyang nang kawit ko tayo men pata sa mukamatin mo ni. Melal kapurayang at tungal sa kanang kabing bang kupuran malwat po ki. Tapol dang ko sa network niya patoy sangar malwat o rob kanini mauyaw yalayang nansa matay sa sinim nilam. Or tatawag pan kuramay. Mr. Saya nang moni lemau ria ketui. Ni apa nindu dan dengan menteri report atau bersili segala ria segala mau. Ni ansur me Tuan Moni kayan kak patota puan Bali anak Israel senator ko may patuan floor amendment buko. Amendment riyaw malwat ka manata niya so mapilwat pagkatari isang Israel floor amendment riyaw so tiyang patulong nan pilo. Floor amendment no floor amendment ubukuan ni sekretariyaw laban mau pileo ka man niyo malwat ka manata de absolute tatawag wan jalan nen Israel kan magkanabatar nin plan ko sa network malwat ka manata flora
Apple po floor amendment waten patolong lale setiang. Setiang met po ni nyari sak payo. Malwat kamanada wan mo iyo pun kakapali alme kato kayang sa palabet net point. Me kapdolong sang ira ulia ben net dalel senator Redmond no senator Irons. Malwat kamanada wan mo niyo. Al kasambal wo me net te makin tuan kawit miyong kamanamantaan floor amendment wo at Pohnpei po no Israel kan wasawa pilwasan kasam wasan momoy kasambal ang Pohnpei dia kamanata floor amendment riyawat absolutely yang patulong nan kosen yang sume kosen netwo al sign and speaker o chief clerk o pagkatan lang your kabar-kabar ke me jangan tahu sudah debate tag makamanaman ta Mr. Speaker wala ka mo kita bali eu amoriel Mr. Speaker nuwa at padumang kupura dahil ko senator bukwali sa klemen floor amendment memalwat kamanata ro bukuan sa kriyaw laban yari sa Limao ang kakpatolong nan Pwuhng. Dan salam mo kamagut me. Oros mo utung kamagut masa ni Mia masa ni ben floor amendment. Chancel mo kamagut yung Dalam rujuk tema hasil lebih harus mau tung kamu gitu masa ni uwo masa ni show dari rujuk tiar masa lebih kita lemau masa so kamu gitu dari sebelum kita keluar May Mr. Speaker itu ngawa sa baal bangko pro mo yo bangko pro kan ni sangon momot kak kupureta tuan kamana-manda mawiyawi ang amendment o bukuan sa kasulab sa payo. Kaya na ang kakabungbong lao pati ang bill niya patatobang kurat. Dia kari gusto masa ni uwo masa ni show kamu gitu paita mia masa ni motion and clause kaya na cancel mo mas Mautung kamu gitu masa ni ya dari tungtiar masa ni kita flora mau masa ni show sabun ben apa ku ni solar flora speaker ejungal segera sabal Speaker bagi ajal sabulman kita kamu jalan kag men motion. Kariaman. Chancel kamu gitu memiayar kalau semua udung kamu gitu masa ni kamu gitu ada ujung tiar masa ni pen kamu tang kusenet abkur wali sak lemliar sak tayo point of information. Bagi ada bangka tianan karya o kem saklan watawat o mia floor amendment kay magtry kamanatar sa maday rule ma-require multiplication ban selti o kamutan ko sa network ab ko wali sak lebanyari sak payo LT2 yala LT3 Speaker. na si chief clerk Point of information. Kakta may akot. kamu Kailangan Mr. Speaker ito nga wow. Mungkin kami Melal Sunalaim Matalanim wo Israel kan mayang patang mission right mo even kalal ba kete essential mag proseso may siya kumalma
ng supplementary sa Chief Clerk. Karya, okay sa langkot. Senator Abram, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Edmund, Senator Edward, Senator Joab, Senator Leben, Senator Liganet, Amen. Senator Ludwig, Senator Ned, Amen. Senator Simna, Amen. Mr. Speaker. Pray. Bukan may supplementary usus betul kamu tahu ko A Speaker, kamu floor leader iman pagak jalan gak coro kiti o lemau resolution. Chancel kamu kecang floor leader pergi amia karya mentan kamu kita kailan ketian resolusi ketian program day sa lima bonus sa Chief Clerk Resolution number 1, Legislature for resolution adopting the security policy food production master plan of 2025 for Chancel resolution what the committee in R&T karena Promu yang tergaga cek sa bali. Batuan yung motion telenga kecil nan. LR wani mau
per the towards healthcare premium Ahmed Mi ate masan ben Ganun close. masan koros yay uang masan iso kamagut paitar trail rutung tiar masan ben koros me utung kamaguto trailan isa puliman kita kamutan resolution 1 leban yari isa klima LT1 kawatan in 5 palimaun Walu A o whatsoever mo mi ate masalah ba Ani sa puno dan coro retoro sa paldia ng basic kuno retoro ribampo na sa Itu ngalwa sa bangko promuyo bangko purakan koros. Itu ngalwa wantu. Nalay madrinim. Dahil lalo naso. Itu ngalwa coro riyaw. Tapi mabit wani. Tira karwaru. Til paper nero ala. Ira kasang balwat. Makawit way pagod tatagwat bangko pura child. Senador Nathan at pati ang child pempil kakiyawit bagi yang magkamit atutanan wewe ini dan dapat aksin ko puan kakawit isong ewang sa matay staff ka bagi at depan mi ayer may akot may patuto kawit tinira Ranwad may Mr. Speaker, question na magnapalipoy na manada at revolve naman muni apoy na nuno po ka kung padodi na legislator ang kamanata ko sa pues ang kaktatang ko muni yung alagita na sukset patulala tala isil one even ko para ke me angka sama suka o karyao mapan sang aksagati melel sang kabina uy pagod menanti sampai wak oriented pilkawit mamoni sa sang non sector wali po ng tunta dagran what po kira me pitata wuni ya pato
Toror. Kailan po katay rawat kuya kila sabol matail o apalinawan matang koros. Pun non kasi puen yan irarme ele wisan salra eda me desli momod ponta imen konga puit pen puinan wuni utan yawan kaitan mo kosone di sangan wuni ta makinalal eri kupura Thailand sa nama na puan kak mawang main mo na katawan tama ko and we are me rayu magtay bagi jaga juga makin kalangatanan web on social media makin non say mag toto kawit kan makin sansal ni mom metua yang angin and son mau o karong karwaro penta takwa dan kami o na elar take le to and build that ba and kataman ira sa Philippines makapina buku pura me ban wi ira nan December ap nan rosin so sa Philippines kailan kak but ay magtay so ba ang so machong pot ano ba tayo what melel into one kawaiting speaker kailan kak saan what karakter me Mr. Speaker 622 sana nak hutan anak-anak kamarin way Mr. Speaker iya itu kali rakai yumet na retoro remel niwa karga Dan salamu kawit sa dan Carl itu mangir dapat rawan itu cakar kita nan iratoro area mendajda na motion sansal magtail wewa baner o tataw pugat niya kan na ang tayo pa na pali waro mabil miye permanent position natin ang tayo pa na pali waro miye te kailangan may Mr. Speaker puin ka kaun sa kay Kadkadaur tungal karya bak epit kawid yume padpadunan committee puinan tuan karong uya ro kawid miya kan kak wan moni me pana palirail kan kak kapul ni tuan kawid me pato ang special ed pana palitan tuan moni ipadawat rawat po kawid me miya kan kak pato samban premium Pahrek chairman JN ko kailan kak sama moni wo kak tat mang kailaw
kawitin chairman in chayan ko mga kusan na ito healthcare premier mamur makos kita ng kakamanata munuan kakawin and we had the committee in finance ang yumo kung gano'n Salme Health Premium Fund kaya nana amin ko na ito buwan kakapali siyang chance Iran isang baliwa pa mga ulit Thailand ka kanapali yata ko na ito mon na Premium Fund buwan kakapali tondo talk in special education Miyete Iratoror Speaker, kami Chairman Pahrek ma-florong kami Chairman Jing Pwuhng sekarang wal kedua kesan ini ramut dan galeri Instagram Pohnpei me kata kita na kabis Speaker kayu imen departuan ma roll call to me we with men sangram masota markiti me ya Mr. Julian Pwuhng o ay penain at sungal penain week nan week na desmalan nito na tag na me sansan me so me kapa from the supplement tim kauto kiam ke kapi melen o tawaskan bilang sewote men bil kaping ki melen tawasakan de at tungon salita palasang kapi lokaya girl members and honorable members and list kami sangat white human paron begitu sanang kamati member riabugi isak levelnya risak lemau berkeriaman Chairman pen kamu gitu mungkin dan putra kamu senat ria buki isak untuk masa ni iso paitar saya putra ayer kamu tahan ko senat ria buki isak lebihnya ria terus ayo di naranti kau biar magtail manatan we have resolution run with
R&D, Rengak, Risak Riau, Legislature, Uyalar, Kosanet, TNL, Task 103, Task 22, Task 22. Me, como que tío. Como que tío. Rengak, saya Pirate Woods. Uyalar Kosanet. Salamat kamagit mami. Biya masih benir ang tiya sa bulman. Kamagit pa. Magit pa.